Atumia ara maragia ndeto cia murume bara na ari ino koko no umira bara ugage ita ni koro kuita tudekire riuru eko ikio ni ngome yo ita haya siri mundu tari hadafu ina konda hiketio ni Mose hedio ni boy ingi makoro na miaka ya 40 me shukuru gitiga jogos torukwaja jogos onori ariraga etika akija are very serious kenyita na ngome ino giraga kwa kamisi edu koja edu na ndikana akinya edu tigani wa tigithani na edu tungehikanirie fiu ugacoka warikie kumuhaka giko hwaini o wake na atindo kumuhaka akonu guira murume guo umakuo hando ho muhaka giko everywhere ugacoka ngainuka tirifata brother gutinda handu ki distance mukaguo na handu beni hara waruga mukendia cuma tinoka yorume maikanagia no nie gwakwa hikitie nugu ya mundu muka mwikire goguo mangai ngai kana kawini gakwa ngai ya hikesiro ni ucio wange no gucoka uinukio kwa mutumia uriku na watijoke muhakage ucio ni roho wa Absalom cia musietisha piganeni na huko dehanira ithena nako but don't discuss your wife or your husband with people acio rera ni orugukira mukaguo agutire gucutana mathina maguo piganeni na huko Simon Ben ndara wa mirongo wa ikarathi ona tumia kama kikiragia bio kauga ni na ndamenyirio ya ndonire ni nugu gaka ka mbere no ko gake goko ndebangire tene ndamenyire mundu me nugu ri gaka kirio ko gaka tu gaka kuru Johana tukaka ka Johana gaka tu no ko gaithe nona kimigi uyu kimigi akira wa muraya witu ona leto ari wetikira thina kimigi nia na kihagi gaka kihagi kamundu wetaga giti kia bunge na kuu ni ngiona matikoni mathiru ma guciara kana irimu ndage koguo riu ate compose ucio ni roho wa Absalom, a very dangerous spirit. Tuwevagire tene ati nawe doi gai ugihikia roho wa Absalom no athira Simon ati nawe doi ndemaraga gogwere mwendoga bitugwe memethaini magithakai ngona arume ba ndikidike guoko thitarume iya karoga thio agigetaga mam mageta mam na kimenya rega kigoci na Absalom gayara mohana kiarero Absalom. May God deliver you from the spirit of Absalom.